Hiyang okay panit on manan mo na ragsokon ton penyu maun ki sunan kan kadukan kunan alam kunan kan ngi ko mau choro rong sabul macai kopna koryam kopna speaker and legislature song ko mula kalat nagalaman nan banyan chiya mumot sa government to chon pon penyu sab pechuan luka kuran para song nan sabul macai Rogen Rahnwet ngai san ni Nicholas nagan pechuan kalanya kupurakan Autapan sa palmachay Rogen Rahnwet. O iya cara laban sa palmachay kan kayo. We have one field training officer program and Palian Public Safety and Ponping Koreaw. Isi yan nawak ng wisono kacawan para sa palmachay retyon Ponping P6AH Kasilu. Australian and Pasinan mo in Ponping Epesan kacawan kasamo. Right John School Siliman. Sangway na pesan. Katayo sa palmachay men kotoasa may pitokan sila kapinsalit. Teso mga COVID ay saktuaw o kalamaw sa palmachay pranmasan langan Ponpe. Rong sang kolonya way Ponpe. Department and Public Safety kanagalat palikoyo na ray Field Training Officer Program o yawi kiyan. Haray with tayo nan palikoyo and training watch railakan mayang chowa training watch yatan kosanti koyo ko yatan naraikan kosaniti buko o ngaray community engagement project me pachoyong railya koran kakanagalaray chungal lasan panin training railakan makanagalaray chungal project ang CEP the lasan panin program watch panale Aray chungal certificate kan, mura na aray kan kanagala project watch. Team isap me puin watch, uyata mo iray team kan, atan iray police officer kan me pacho, na newe team kan. Kaya yung team police officer, chosan karnamas o sergeant, Rogen Rahnwet me pukoki, one school and Roy o wanen. Team Koreaw, Sergeant Witi, Yohanis, o police officer to Francisco Artos Jr. Mebukawi mo school and Senwar o Salapo. Team Kasilo Sergeant San Gabriel o police officer to Reynard Julius Mebukawi mo school and Balang. Team Kapayo police officer Barnabas Batikaran o Lieutenant Maiti Payton Pelicar School. Kalimao Police Officer to Slayatli o Sergeant Ronnie Sam, Sakara School. Team Kawano, Lieutenant Michael Rutov o Police Officer 1 Travis Philip o Mineo Colonia School. Team Kaisu, Sergeant Antonio Malarme, Police Officer 3 Clayton Pellet. Police Officer 2 Thomas Quaker, Sergeant Marvin Henschuk, Nut School. Team Kawalu, Police Officer 1 Kamal Abs o Police Officer 1 Ener Pablo kan Pachawanapali School and Awak o School and Salata. Team Katuma, Police Officer 2 Norwin Rosario o Police Officer 2 Welpin Perez kan Pachawanapali Lukov School o Team Sergeant Trainer Rosario o Police Officer Chester Elias kan Pachawanapali sa Palab School. Ni April ay saktumawan para yakatria sa Kriyaw Rai Police Officer kan mayang Chaweta Training Watch Pachawan ta kasantikan ta planan project watch ang Chief and Palian Police kan and state, local o national. Palian Public Safety Bilmen Kosa Kukaros and we welcome Repachawan kain saklar aray pali Koyawan Field Training Officer and Barwat o irailakan Mechaweza Training Watch Pilpan Kakela ka aray chumantataw kanewang chonway Medpit Junior Police Program metan
Uya eu aray uya pan kabasa o sawas pulopulkan, chon school kan, o eu pani home pani kan may Department and Education o local police kan. Poran kan sakala kosantian training program watch. Raila kan may ang chuweta training watch pa nale. Te pachawanta sa siliyakan, may pacha nani puing kawano, let puing kawano poranyang chaweta, program and junior police, so kan kakaskuli kay iray sa rikan kototo kan kanyan police, community service, o saman tekan, may right kanyan police kin pachawan mo niya, puen kap niya nga pali, pero kapalakan hong chonway. Panian public safety and Dompe Pachawan Papichon Way o government and sawas all right police kan me yang chawa train mo jang aray tatokan sawasay right koya kan panian leadership o kalauta aray wewe ang panian kosanet o sawasang way sami aray kan tato all right sarika so patangkan pata nono o John Way. Taraktaran public safety bill kataranga taraktaran kampan kamaray kisinduko weo munya aray katong kalangan o weo panata sawas ne kampan school and way pompe yunya o palian public safety and pompe o bill may tatay raylakan mayang chuwa project watchran ka para sa school kan Newman school kan nan sompong watch. Uyapan project to kasantian tatapot. Me pacuman kau nata. Koreawan saban macay Rogen Rahnwet John School and isi yan awak pacuman parak saban macay retyon pon pay physics radio. Ni may ginawan parang nakatray sa priya kulak tuwang mensam. Ray John School and isi yan awak. Nanway sonu pacuman parak saban macay retyon pon pay. Karakan ray sarikan school buka carai kacuan para presyon ponpen yay koy rainan momaichi o chok yawasa presyon station and pompe pachaya moman tatongkan makunyuyawi nan saman machay presyon ponpen o irailakan makunyuya tatokan sakisakan ong chonway. Raichon school NEC and awak kisiman may pacuan parak sa palmachay retyon pompe. Nituan tamin sansan may railakan may pacuan to sa road school bukach ang ni sa palmachay retyon pompe. Yay supervisor and EC yan awak Miss Judy Koskika Lupeng Talanwanag o iray panaynay and sir bukach o John Tatong Koros and school NEC and awak. Kasiluwan sa palmanchay Rogen Rahnwet pay nakapsiluman na pacuan kanakalar aray small school sa University and South Pacific Nanwing Fiji. Panyan rong nan sa palmanchay retyon ponpe pacuan nalatiyar ng rong sa Australian Embassy may pacuan Nanwing ponpe efesa makasalita me Australian Embassy pacuan kasamay retyon school siliman may pacuan Kanakalara Regional School ni University in South Pacific Nanwing Fiji tan Australian Award Pacific Scholarship. Iray sa rubukach yay Shonika Chowa Rayelin Chowel o Leona Lepen. Nintuan tamin sansan may iray sa rubukach pacuan Kanakalara Regional School nan kalikan yay Shonika Chowa pacuan ala cuman Master of Art ng Diplomacy o International Affairs, Leona Lepen pacuan-cuanan kay Bachelor ng Psychology o Nutrition o Raylene Chowel pacuan-ala-cuan Bachelor ng Panian Journalist o International Affairs. Katayong sa palmanchay Rogen Rahnwet may patosa ang kagansilan COVID sa tuwang Pwede makan pacuan awali ito kan sila kapinsalet so mga COVID ay sa tumaman pacuan sa Baraki way may railakan makapnyang pagkita pacuan hale to kan sila kapinsalet so mga COVID ay sa tumaw
sang sambar limau let sambar isu o sang ramas laut sambar isok wadu bacota. En pil bacuan san men. Rai di seilan kan kap yang kach kita bacuan alet to kan slaslen kapin salet to soma ko bitay saktuwa. To kan slaslen kapin salet to soma ko bitay saktuwa watch. Kun bacota publikal palpalyan manunian pompe o le dispensary yan kolonya. Tanian publikal kun bacuan rechta. Sang niyak le niyalan. Sang kulakwal mo naman sang lalaglag na saujuk. Orang kau nak sang lakukan wala primain sang lalaglag silo muray sawas. Koras menanyang kach kita bacumanan at akan slaslen kabin salet so mga ko ite isak tuwawat tanan ito o teta tarokat muanto kaban bacota. Tokan slaslen kabin salet so mga ko ite isak tuwawat kun bacuman yaw nito o empil bacuman sansal. Mesang gaway tanda ng US Central Forces Control muriyan slaslen kabin salet so mga ko ite isak tuwaw. Socha kapara palparora gachkachuni present way saktayo poncheo. Nan robos magan pajoda sa Balian Pompe State Vaccine Administration kasaleta meleleto ni May tuwawan bagi na kutuya sa kriyaw raya rawasan Pompe kanme. Kachkiyar ta bachawanyer to kan slaslen kabin saleta sa mga COVID saktuwaw. Kayong Dr. Primary Dose and Moderna o Chanson. Pachpacho ni percent walisok karnyawan tok kesakantos. Pachpacho ni percent may sokwaluo karas makanagalarto kan sila Chanson o Moderna. Pachpacho ni percent isisok tuwa. Ang uniyan sila Pfizer kanyang tok the first dose. Pachpacho ni percent ni may sokwaluo karnyawan tok kesakantos. Pachpacho ni percent limay sakrinya. En bil bacawan sansal meranut kecai sapalman kehunian sila silsilu. Eu Moderna vaksin eu Chanson o eu Pfizer mekun pacoyang serikan. Ang Moderna vaksin kun paco tapakriyaw nan rairan ramay sapwalunan puaw. Chanson kun paco tapakewcha o Pfizer kun pacoyang serikan. Riyaw na nirairan ramay sa kayunan puma. Kayang saglaan sa palmansay Rogen Rahnwet siya masanlangan konti. Ulay van pachpacha ni Pete silu point 5 kulag 2 minutes li sa kayong mensang. Ungalangal van pachpacha ni Pete siyaw point 6 kulag 5 minute may sak tumang rin sa was. Rahnwet siya van pachpacha palimasan yung natin sa 5 pan pachibin yung akong marmarakan kachaw. O bilban kak miyang lenan sapat. Ilog-lugan pa na kan pachpacha ni Pete isak limaw ni sauchuk len niyara pan tabakan yang aku marmarakan kacaw o bilban miya kacaw masul yang aku lenan sapat. Ang kan pachpacha palimasan numay isak limaw nanawayo. Niyasin ni sauchuk niyasin pan tabakan yang aku marmarakan kacaw, ilog-lugan tayo na kan pachpacho. Nipit silu len limaw, walang ranaya pachpacho ni tukarit. Walisok walang ran mensang Rahnwet pachpacho ni tukarit. Isisak limaw, wan sasongan kacaw mamuratinan raya na warya isok tayo. Pachpacho ni insisaro. Point saralimaw, wan sasongan kacaw mamuratinan sampung watch. Pachpacha ni insist. 8.6 Ponpay pan sang pachpin klok 1 minutes lisak limang min sauchip. O pan prong sa long pachpin klok 1 minutes isak riyan man sangan lakap. Men ko yay matyakan, autaman sa kulmatay Rogen Rahnwet, kalangan ng umran karas o kasalelo.